i tako će se završiti taj prvi deo. Po 3 najbolji idu dalje i iz 4 grupe po 3 ekipe, to ukupno 12 će svi kvalifikacije, naravno, kao što su žene već odigrali 30 minuta na prvo. Kreće ovaj meč, naravno, svu pažnju sada prebacujemo na parket i krenulo je napad za goste i to odmah za Diksona, naravno kod njega lopta u samom startu. Markošvili. Zurosa smo pominjali, pominjat ćemo još, opet prvi pokušaj normalno za 3 poena. Opet lopta kod Markošvilija. Todorović ispred njega, jedan od šestorice debitanata na ovom meču. I prvi pogodak sa brojem 22, visok 1,86 m, rekao sam Imanovićko državljanstvo pred kvalifikacije 2017. za evropsko prvenstvo, dobio je pasoš. Grudni pas, Todorović nije gledao ka košu, Paunić, jedan od naših najboljih trojkaša na onoj prvoj utakmici, sjajno se penao, provukao i dohvatio loptu, on ima pokušaj za 3 poena. I evo prve trojke za Srbiju, Stefan Peno, momak koji je igrao u krenuo, pa potom otišao u Španiju. Opet pokušaj za 3 poena i pogađaju gosti ok za Mačvana, ali Todorović na strani mora da šutira iz ugla za 3 poena. Nova trojka. Drago mi je da ovog momka vidim u našem dresu, priznajem. Kako u španskom prvenstvu, tako i u Evrokupu ove godine posebno i baš mi kažem drago da ga vidimo u dresu naše reprezentacije. Markošvili za 2. Ponovo vode gostica. Olakšavajuća okolnost možda bude onaj treći deo koji se igra u julu meseca sledeće godine kada ne budu takvih klubskih takmičenja, ali onda se isto tu postavlja pitanje koliko tu period treba da se vrati taj. Velika nepoznanica, izuzetno teško, nikada ovako u košarci nije bilo i mislim da je to jedan polja. Jedini pokušave eventualno skokom u napadu da 12-10 vojstvo. Ovo je opet isti napad kao malo čas. Raduljica sada jeste i malo čas tu odigrao, međutim ovoga puta ide lopta pod koš i pogađa Skitišvili i odlično su šutili košarkaši Gruzije, tako da tu preti najveća opasnost. Sjajno bacivanje Paunića, dobio je odlična asistencija Raduljice malo čas na onom prvom meču, bio je najbolji naš košarkaš, evo je ponovno Markošvili i opet je pogodio za 3 poena. Novaca ili... Vidjet ćemo večeras koliko će biti minutaža, da. Opet imamo jedan od 2 sata, rekao sam 15 pojena, 8 skokova, 2 asistencije. I moram da... Ljigi teramo šutiraju sa polostojanja. Sigurno da izak Gogi Bitadzea, ne znamo da li je prouzrokovan ovom povredom koju je doživio Cikašvili ili godinama juniorski turnir ABA lige, odnosno iz njihov Final Four, što je dosta iznađujuće s obzirom da je već u petak igrao i seniorski utakmicu. Poena, Đoković je dokopao lopte, prilika za Bržilju, Mačvan, levo mu je, ipak nije dobio loptu Simonović, spuštena lopta za Gagića, Gagić, udvajanje, sjajna povratna, Tepić iz ugla, nema trojke, skok Simonovića, kaže sudija njegov faul. Koji će nama ići u korist. Većina nije bila kod Đorđevića, da, koji je selektor samo Mačvan, sjajan prolaz, malo su naši zaspali u odbrani ovoga puta. Nema pogodka za Gruziju. Đoković, Zurosa možda poznati kao trenera budućnosti. Đoković za 3, lepo, mnogo znači za ekipu borca. Problem ima da pređu neku stepenicu više i budu još kvalitetniji. Raduljica, ostalog Efes, Tofaš, Pariz, bio u Libanu u ekipi sa Geze. A normalno vodio je Raduljica dobro mesto, ali to je bio malo loši ugao za dodavanje. Raduljica lepo se oslobodio svog čuvara i poentirao. Naš najbolji igrač dvocifren na ovom meču, 12 njegovih poena, 67% šut iz igre. Brži od 7% šut. Evo sada i njegov ukradena lopta ima kontru protiv Diksona. Dobro, da vidimo na kraju, ipak domogli su se gosti lopte. Dikson pokušava odmah za 3 i pogađa. To je kazna za ovo malo čas nonšalantno. Lopta za Diksona, odmah nema čekanja. Ovo je 3. 4. sekunde napada. 2 trojke Amerikanca za redom. 41,6%. To su trojke. Za Srbiju 3 od 10. Opet problemi sa linije penala. Dolazi do promene. Kod naših nisu najbolje rotirali u odmeni, a sada i Raduljica već krenuo u kontru. Markošvili. Čudi mi da odmah Dikson nije šutirao, ali ga sada sa loptom. 7 sekundi za napad, on pokušava za 3 poena i pogađa. Treća njegova trojka za red. Peno. Plus 2 je za goste.
Ponovo Stefan Peno. Lopta za Raduljicu. Skipišvili je pored njega, Peno pokušava, je povodio odličan skok, Simonović pogađa za 2. Dixon koristi blok Skipišvilija, Markovišvili iz ugla, nova dvojka za goste. Mač van, ovo je njegova pozicija, Raduljica je tu da popravi. Sada je to ispuno što se njegovih pojena tiče, 18 ima šaf, rekao bih, tako je bilo u Istanbulu. Sad da se ne ljuti ostali igrači, naravno, ali selektor to potvrđuje, njegova uloga, Išvili beži mu ta lopta, Dixon, nema, nije bila nošena, povratna i u 8 sekundi trojka. Packalica, jedni i drugi nisu ostvarili neku veću prednost, mada... Danos sa brojem 0, Paunić, još 8 sekundi za ovaj napad, povratna Simonović, evo trojke za Srbiju. Sa sredine Marko Simonović, kao što je, a obzirom da se odličan u poznavanju materije oko NBA lige, naravno, neki mu predviđaju da je sa linije penala pogodio 3 puta i to su svatili slobodno bacanja, 3 od 5 ima Gruzija, ali 20 poena ima omaleni playmaker, evo ga opet sa loptom, Paunić, ne, greška u odbrani i trojka primljena. Loš nesporazum u stvari bio između Tepića. Gdje smo ih osjetili da smo se adaptirali, pokazali smo 4 minute četvrtine kako treba da igramo protiv njih, bar što se tiče faze odbrane, agresivnost u zaustavljanju šuta za 3 poena.